Ok, el dia comienza de 10 horas de mañana, de 3 horas de tarde, es gratis, es para toda gente, como esta información. Den el día nos tiene un total de 8 fundaciones que participan con algún día que acaba de donar un servicio en HIV positivo. Banda de C, nos tiene el grupo de Cura Plus, mes support group, que es un líder. Den el día abre aquí, nos tiene el joven con el Condom World, que viene a dar una tour, explicación cómo usar condom, qué te beneficia, nos tiene el gente muy bien, que está papi con el gente muy bien con HIV y también el gente muy bien para empoderar el uso del condom femenino. También nos tiene algo más especial que promueve nuestro trabajo, se llama Círculo de Conversación. Toda persona pode meld aan, se cada de nós voluntário, então cada 45 minutos nós temos uma conversação de círculo cerrado, que a gente pode expressar o que é HIV e o que não é HIV. Lo vai ter 3 expertos, doctor, pessoa de suporte group e membro de Cura Plus, que lo vai guiar a conversação e na final tá para nós saber o que a nossa comunidade tá pensa de HIV e assim nós podemos mais estruturar e com estratégia na novo. O dia tem su coi bebe, su coi come também, que me han dicho bini, passo um dia contente conosco aqui no centro, Santa Rosa Verde 3, mas esse aqui é o edifício bem que estava em UTS e TDS. Nós estamos guardando o pueblo completo, baixa bini, tem bandeira, não está ensinando onde o lugar está que me perde, mas não está bem perde.